Saking semitan Gusti Ayu, kene andhut titiang narko. Sinah sampun ledang ring kayu, sane mawinan ledang, inggih napi punika Gusti Ayu. Dari sing lempas nyen buka atur moki kapinen dewek tiangi. Langan buka jani saja, liang pai depan tiang. Kente mawinan buka keto, nang mai malu ring tiang mo, Duh, jalan mo. Kene mo, desa kata ngawinang liang kena tiang sing jo adelen. Adane dini di pedukuhan di penepi siring, ngiring dane yaji, ajin tiang. Itu masih ngiring dane rakan tiang ibli ngurah. Yen parinikan sayang dane yaji, itu masih beli. Rasa batnya tiang nampu nyuwun ledang ni yaji. Itu masih paunukan pangubakte ni moke memang ngawinang mo. Yen dia mau nikah dirasa pangubakten moke. Ngiring pauku dan tiangnya sekeluarga ada dini di pedukuhan. Sang rarad-rarad saja pangubakten bibini. Uling tiang nu cenik kayang dhuwur buka jani. Serta demok ning aturang ayah dini. Yen dia mau nikah dirasa bakten moke kapinin tiang. Apun nun bakal agon tiang ngewales. Dini di paban tiang nyen genahang tiang mok lo. Pak Gusti Ayu. Menceken Sampun mo. panjangan malih nek pangubakten titiang ring angkat Gusti Ayu. Nika sampun suwa darmanin titiang dados penyuwun. Napi malih suecan Gusti Ayu tali suecan idana kelingsian. Ngelangkungin pisan ring sekian titiang. Yen dados titiang lunas ring yang pramokawi. Mugi wastu. Riwokasan titiang luati malih mriki kemerca pada mandhap presiden titiang sarang-sarang angan Gusti Ayu. Mok lo. Rasa ngop pesan tiang nampeni natur mo ke buka keto mo. Dumadak. Pang prasida kayang kawekasnya nih raga setato bareng-bareng mo. Natakin tes panas ya di astonada dini di pedukuhan. Sake walo mo lo. Gusti Ayu. Wes wau pisan naosang ledang. Dados premangken mediosan dado-danane. Minap titiang wendani wang atur ampura yang pisan titiang Gusti Ayu. Mok lo. Nang bangun mo. Nang mo engal salah tampi kapinin semitan tiang. Saja duga semare. Liang saja bingar tiang mo. Kewala ni jani nadak sare tiang sebab. Apan mekletak inget tiang mo lo. Inggih nek napi punika Gusti Tunggu Ayu. diang dani. Idewek dini. Ada dini di pedukuhan memono. Yang sepantas nih tiang ngajak yaji keto masih beli ngurah. Ada di penegaro mo. Apan mo ajak tiang. Uleng tiang cenik ngeman tiang dini. Mo sinah nama. Iya, tahu. Sedang pancing idana kelingsian. Rasa sing mat ning nuturang dewek nyesel dewek ada dini di tepi siring ngalas. Sing ngidang cening ngilangan tuh tresnan bapone sayang bapone taen meleh nang kenuku dan cening jen penyeruan ceningi. Inggih haji. Ampura yang pisan di tiang. Yen parinikan baos ajine yukti. Serahino yukti di tiang. Nyel selange. Bane wenten magenai di kiring pedukuhan. Duani ngaji nentenanin muning ayang. Nentenanin nuturin sikian di tiang. Sapu napi kawet dados aji magenai di kiring pedukuhan aji. Inggih patut pisan sakadi adu dan Gusti Ayu. Wes rahino titiang takeni napi mawen-wenten niriki sedang becek sane mangkin. Durusan sapunapi kawit dados Nah. Sayu ati ji. Sing dadi bon aji meklit, sing dadi bon aji mekipakan. Penagih cening nang mai banget cening jan. Ding, Sapu napi kawit. itu masih Nyai Sari. aing titiang. Aji jani nuturing cening.
diolas aji ngideh ya nua ayu tresno kenuko dan bapa melang medingang tutor aji ini Inggih Haji. diolas bapa ngideh de pesan metolian de pesan ngenehang hidup anak ke di negari apa mawinan kede konen karwan anak di negari liang konen karwan anak di negari bange konen karwan masih demen kenajan bandingan ken hidup ceningi di tengah ngalas bene mirip cening sap Sapun api Haji. ide sang murdaning jagat mewanti-wanti dan nekesang pangwado makejang inget pasti ke teken madan purna jiwa prananing wana kertih apa kaden cening sesudok kete Menapi sesudok nih punika Haji. Ina yang balsang malu di tiang uning nalar pada pisan. pang bapa pang nyai wado makejang ni ada dini pang sida ngupo pira ne madan alas te madan wana kateke tekeng isen ne makejang mapan manusia hidup di merca pada ning Inggih saya. sing dadi lempas sing dadi joh sing dadi ngeluara tekeng ngalas tekeng wana mapan ialas ni sida ngemang merde dewek hidup Minda kadi yeh entek-entekan jukotan-jukotan doni hangon jening ngemerdo ulian isen alas ulian yeh itu nih do mawe nang bapa bange bapa hidup di tepi sireng ngalas man bapa mekerti asa ken bumi man bapa mekerti asa ken alas ken wana diolas bapa ngideh to telebang kenah bapa lan dini hidup mati pangado di tepi siring nang wana nih Inggih Haji. Risampune wenten pemahbah Haji ni asapunike. Inek iraga wenten irik-irik penepi siring ring celengen wana. Wau dados galang apadang mana titiange Haji. tuh Ki wonten titiang banget nunas pengampura ring Haji sampun angin Haji duka. Duaning sederenge titiang tenuning yuk ring kayu Haji ni. Bapa sing jekal pedeh nyak ben panak ekeni metakon sing dini wet bapa dadi rerame sing ada kena bapa membinan-binan bapa ngelapi anak tado cening ajak belen ceninge kengken je cening kedo belen ceninge kengken belen cening kedo sayang bapa kedo masih di penyeruan Inggih Haji. Yenin parinikan sayang Haji ring titiang nalaringi beli. Bat kadirasa titiang nampu nyuwun. Kering papan titiang genahang titiang. nen maluning adi res-res kena bapoy apa ini kalado sipto nikal niben cening ngajak bapo tap kalau bapo mau wirasa buka kini Sayu api pisan Haji. melang Dados kedingan nih pendiosan pisan yuk tijihno ni. Napa pacang wenten puniki Haji. Rasa jereng-jereng yuk ti bulon kalong nah titiang kalau memang. kini dengsap cening nunasi cereng itu sangyang pramukawi mau giri wastu semeng ini sing ada pancabayo apa kaliben uko dan bapo ngelawan cening Sayu api yang sapuniki parinikan. Ay, main. Jalan lah, pembacaan jauh dulu. ring Haji. Haji sapun api yang Haji. Dados wenten bedah pukar awas bapo ni mare yen sing mula ada sipto gumi subuh ngumkalik buko jani mutiang dadi cening aja bapo teken raksasa buko keni sapun api yang mangkin Haji. de diolas bapo ngide de nyoh Tapi de takut oyo mang ibani jalan. apa ben ya babani mai mecelep kenatah pelekadang bener Lalu kudiang jani mo. ibu raksasa ya diason ibu sing nawang kengken rasa ngucap-ucap wake dot metakon tumben kanti subuh 6 dasa tiban wake ada dini di tengah alas tumben ibu tekemai
Apa kumandika saratang ibu teka mai ke kana mana? Bapa. Haji pun api yang mangkin iki Haji. Ngong teka mai ke pondok mulu bakal ada tapi. Yen kete je penyawis cine. Kena menuake cai subuh megegelar duwi permana. Ni badan bayu ngelalam sabda. Ke wala hidup cising nama. Nah jadi dot wake medakon. Apa tu tujuan cita mai? Aduh harap kenuko dan benar apa? Aneh ide ngong. Tinggal delet. Anak babudu. Ya Haji. Kenapa yang ditiang Haji? Sanali. Aduh, kenapa yang ditiang Haji? Ditiang tagih Haji. Nani. Doh, nyoh kete cine. Geng doh. Oh ibu kang ngedotang panak wake kali deh ibu mak kedado ke dah. Ani dot wake medakon. Kalangon ibu kene. Apa kal tadah ibu? Apa kalangon ibu guru ngajen ibu pandawang ni madan tri permana bayu ngelawan sabda hidup. Gen. Kali deh. Kalangon somak. Aja. Wah, simpan jeneng mo. Oh, jeneng jelek kok kedo nagana jegem. Makan. Tangannya Aduh. ada. Au. Ini nak. Bang nak apa no? Yen mula kete nyet tiba teka mai ni mamadan gumi subuh madan sibda dewe raksasa ngedotan manusia kalangan somak. Ini nah. Yen bo mula nyet tiba kete wake ning lah piana kejani dan suka wake apa buin kalangan ibu somak. Kadi rasa angon ibu lawat wake sing suka. Ya diason apa nyet tiba nih. Papan wake nudini di tanah pelekadan bener. Judat bener sing suka ke nuko dan ibu teka main. Ben cepot. Bang apa sing panake? Judat wake sing suka kang ngemang cai apa ben kalangon soba. Ya diason wake ngemaseng mati. Wake sing kan mengkiri ketabak. Ngiring lain Haji, ngiring lain sih. Doh dewa sangat kan nih. Tuna si cang dewe kemalu ring ide sang yang pramakawi. Ide raja de wati tunasen yen bo mekardi dan yen tanah hayu bapa sinah bapa kal sangkala, sinah bapa kal malah pedadian. Mungkin ngerti apa jadi? Manusia werdok. Oh gitu. Akeh tu arasan dia. Yang mengkene itu mau kerja. Awe kana tu. Judat keras wake bawa wake sing kasih kembangin kita sini. Wake waduh di dalam pelekada wake. Ya, Boyong. Dia jadi takut. Kaleng cai Sari buang dia kata. bungut cilingak. Nah cilengar. Oh, bangko nus mo. Ini not. Bangko ibu deh. Sayu. Bekerasa beniba. Kengken wake melaning pianak wake deh. Dia wake manusia. Kadi rasa beburon yang kadi ada ngelenang pada ke sinah peperamo belo mimpi bapak nih. Mungkin jadi babi. ayo gitu gar gitu. Yantan reboh bau kiwut kan. Yantan bentar mastakan yang luntan situ. Nah, mumpung ada penantang ibu kita lang, kengkennya tiba. Oyong, oyong.
tulung. Diolah tekan begede. Keblak kasih duduk. Gusti Ayu. Gusti Ayu. Ning. Ampurang bapa sing ngidang mempramo bela. Kandi cening keplahiban bani raksasa. Benjan je bapa kandi ngemasin mati ada didi. Uli di kedituane cening. Nyakop panglima ngemang bapa sumah ning. Jadi bapa ngalih nyaman cening.